Assalamualaikum Жамат YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Карагашка кулун сатууга чыкты. Чум карагашка жаныбар. Тайдын алды жактарын көргүлө. Буттары таза. Ак чөлмөктүн узундуктарын да көргүлө. Аркан буттары. Жаныбар толук көрүнүш. Сындуу кулун экен. Кулунан арка жагын көрсөтөйүн. Soruzun görgülü sorularda genelken kulun bolgonu arık kulun ken. Toluk görünüşü canar. Arkan butları hem şişki çok çatlı ayakları yenenken. Soruzun karagılar mı? 4,5 soru. Eti çoğura ken taydın. Kerbende durat tay. Karagaşka tay istegenler bolsa görgülü. Жақшылап bağıp bunu etini aldırıp koysa жақшы kulun ken. Bazı tuğanlar 68 bin ken kulundun. Biraz kemi var ken suraşat deydi. Karagaşka canı var. Eti çoğura ken bu bozu kulun mıқты kulun ken tuğanlar. Hey! Canı var. Çum kara ken. Bazı aytıldı, Daryaga aytıldı. Kimge kulun jakkan bolsa nomerlerini жазып сурагыла.